Izvan zidova je užurbanost, svet koji ne prestaje da se kreće i buka koju ne možeš da ugasiš. Ali unutar njih vlada mir. Tvoj prostor, tvoja pravila, tvoj trenutak. Svetlost je ta koja povlači granicu. Nije to samo osvetljenje, to je emocija koju unosiš u dom. Diskretna, da te umiri nakon dugog dana. Jasna, da te inspiriše dok stvaraš. Dinamična, da te pokrene kada je to potrebno. Svetlo ne menja samo ono što vidiš, ono menja kako se osjećaš. Beled, dizajniraj svoj mir.